and Asamoah say, why by you are wrong, Huma, Prophet Ogyaba or no die, ni Prophet Ogyaba won't so, what sing a man was house, now wrong with the chair, buy one, 7 move from Gyimii and sorrow, Patrol and Yemen America, Evangelist Dina, Asamoah or say, move from Gyimii and Franco. Was it what Sofo and Yamen, at 2 more pa. Wonye ni Sofo Ogyaba obonidi wonye ni Sofo Ogyaba no eye enti se obefa Kristo na wo se oto ne madada ni nyina etugu na ni Ogyaba ayewe enye no wanwa yaka Bible mu se ebedu baabi a asofo anyamengo sra nu omoso no wo mo ye bone a wo mo behu se bone na ye kronkron ye fe enu nti na Prophet Ogyaba abetra social media se ai ma ye e bone won samra ne se wa ye enyame asem ena eka eye evangel dan Asamoah say nyame asem na aka wo se ebren bedu a nipa bepo nyame asem bone ebeye nipa de enu ntina eye Prophet Ogyaba asan betena se e wo social media so e de aka na we enye ne nwanwa say we a betena social media so aka say wonye table no wa bawe no twempna wo betumi de wa kwaduro so akobodam mientie evangelist mra emu obi adabia me catch us ahwe no amu obi amfa na doma chede anadaw enye sa obawew Jesus asa begina ho akasa wo na wo ye Satan obedada no enso boa sofo boa ya wo bayin so ade afunti wo hu se de na keka ene wesum mo fa mu Gyimii famfiri wona yanyu na yam the voice again di gina ho tonyum adoma chede ni suba ne de ne woni mu dada Gyimii nko anema binimu aba yo se nkombia na eso di nachi osofo mu a ade afunti mo amumienu na mo aye mo adwene because wetimi ahwenyame ani mo bompai abodwaman be kan we di a o de wo kobosom so akoyi wa adwene a enu ontumi nko ababa wayi aba yi ni mo ne Sofo Ogyaba mo trend no mo asem na making we mi call respect ene Kristo suma aba no ebi mu kwa soro nso ntimi fo ho nto awurade so ode ne ho ato Sofo so ode da ni kunu kura omfre ne da sa na de da no ebi ni de ne yehuni anu ametisu obi kase ai enne kura asofo no ebi num no wamani hu se waye bone eye Bible osibre ni kwawie ya enipa emfarisu odi bone enipa ni bagye bone ho asene papa enipa ni bagye bone ho asene papa Kristo somo yetenene nanso ara ye de atoto ya nso ene nsore ma binum so Gyimii ensore ma binum Gyimii metise ma binum abetena social media ne so ena Sofo yi mehwe na nya dufuru pe ane ayi wode san akono bone ne so a Bible so obi ntimi mfa ejanse ne kukumbra na taade nse na okura de wahunu se oyere ena osano na da ebidimu pon be kofie no won betata Sofo isa asofo no binum so womani na ho wom so adwem bone ni ade afo asofo binum adwem bone ni ade afo na wo Sofo no wonim sese de ga ni sitie na wonya bofo na wo so wonya table no wonim se eso mu ani da ho odu ani ato adom o kan ya na bamti ni ewuru ohun de de wakwawie adoma chede emfa ye nko heaven konkron ye momaye me ye ni na ho na sai owu ho de atemu ho asase nya de aye beka so Hebrews chapter 13 verse 14 o se ye ni kurete wada wasase so de eba na chiri kwan ne hwe adoma nyame de adom wo a wa ma kwan ama bonsam say adom no Jesus o se won so obi hwe so wo so obi hwe a na kono na agege na dada no nyame difo tan na niwu na efere tan aniwu efere wa winim sa wo yere te wo nchen yanya bibi nsi awurade o papa
wo betima ye bibia sie obia wo wiase ebia wo adoma chede no sabre wo ditimu di bone de antia nyame nyampa wo ntoma ne se opese wo sachira enti awurade wo manipa bre obetimi ama brema wadoma chede a wo no wo di bekom nipa wo di be hyen komtro wo di be preach atro nkyere nyame nya ohwe just a minute said you already just a minute in the shrano san wodi just a minute nso epa nipa ho ntoma na okra de nyame ho mobro na wo mu ayi actor enti so pesa wo bam ayi nyame djuma ni mu a pesofo bi na setena da bi unko ano ate ya santefo mema ni binom no a o mabedi sofo no ebinom di adwen kase omufiri so omano ate ebre bi boy bi a oye so oba be preach wo Angel FM ana sabre me former producer ebusa ne ka kire nsa Angel Hadi Kumase no say Angel Hadi wuntim preach wo ha o so da if you know the talk the people you catch the people enya no ate ene e di preach ya de tinyam ya de ti asori ufiri se wa no ate o wa dwen kase obonsam nam kwa mu ba hwede David kan Psalm 118 hono what kind verse 8 was say yes sir what chiri awurade since sir what do ho be den between him paso kan English ni ma Psalm 118 verse number 8 it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord. So, and so I saw that call you know one call every ni wire nyina se sofo mu. The record share sofo ni mu. Sister I would him say papa wa yire. Na sofo ma me fo binom so ya na o mo pe nanso nyu o mo a. Asofo ma me fo binom hunu amane pa o. Asofo bi ni mo ha wa ma pafutuo ho oba ne kura hunu ka kire sofo ne se sofo ababa wa ya wo ma ne ba ye hai ye hweye me se me papa wa tete me obi ba sore ho sa ene ma me papa na sofo die seye na me ma me ho kwanso awura ama awurade ama manyini eye se wo twere awurade wo kwa sore fie gi Yesu dia twere awurade na wa sa hu de je hu de se wo so ye nyame ba oh Jesus say mumie no nyina amadoma chede yi afiri monsa her voice again di gina hotonyum adoma chede ni suba ne de ne woni mu dada Gyimii nko anema binimu aba na asofo binim so adwaman adore won se dwie na me ya wom se na dan na de me nya 100% according to Luke chapter 18 verse 18 opani bi kan English ne meka atwi no amoate asese de me kan nyina no me nya 100% nanso ye yire ye ho na ni nyina ye nyamedwuma bebre nyame asem a ene nipa po wow evangelist and Asamoah say wa baba wa woro ho tu fa ye oja there be evangelist oja ana evangelist oja prophet Ogyaba wo betimi de wa kwaduro so akobbo dam because ni awaye we ya wa tutu nani awia san betena se wa ye ne de oh watch out odo be ko akobbo dam ekwentua ne me be so makra